A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghairi ma'dzur wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamal Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Siapa namanya? Nama saya Asa Andini. Nama mama saya Anissa. Nama ayah saya Miswa. Kak Andini berapa tahun? 7 5 tahun. 5 tahun 7 bulan. 7 bulan. Ya, Kak Andini kampungnya di mana? Di Cirebon. Ya, Kak Andini kelas berapa? B2. Siapa ibu Kak Andini? Bu Cut dan Ibu Reda. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi